yang kandidat jongi badeng samlen malyang Paudai utau kandidat upaduna kapuli ban ngayoi ngamdei banga syuthok nrai ngayoi da katlia jong tu riurang ba urang ba bon ki kena menta bon ki kena menta kena samla kilat kisang apa sor selong kisu srap tang da katu kajing rai calm down tengah kerpat ya pi ko ba amazing Bapak bro, udah belanang lah start, bak pensyat you, banang calm down. Next sure, pensyat, naik pak beat, banlang MLA. Namar balai, banlang MLA, kam day, kakam, kabasok. Banlang MLA, kadai kakam, kaba mapi, kipat ba nong song, bila pensyat, yang leader jong pi, ban yalam ya pi, haki sansnam. Santli kisnam lamat ye badeng samlen bad ka jingbon ki pajba hakane ka area rang sekian katne nganget bakadai ka jingtrai ka jongi ka jingyarap ka jongi ya pi ki pajba nong song snong bapi wan katne bandang kersan ya badeng samlen malyang hakane ka ajan man election pajba bayet menen ngakran meeting hang thi apo katai ka Than wailingkot kam sakmat kesenong renli maong tangkat ni bahagian ni ke election what you vote da kajing snow Henry vote da kajing start vote da kajing start ya ke parti NPP ke beladan baki MLA bontam assembly arbon rewet vote